Isa kini haju 50 Golden Jubilee Women and Youth Department haju Moya kilomong chulu busunya isa planning committee bo halang de shumode haru bo alang de asu da alang de mongla ale ala la tamu tamu kichim kijang de sho ni mo atu sonya prayer jing dem kijang haru bo sha la asu da lang alang la cuman mi jahi kana lam lam de share ba de mo khong jang de hayo YouTube channel jing de ke de kha chana mi jo ba la arba la asu de lam lam de berong jang de Imong Reverend Panongyo Moya Baptist Church Pastor Women Show Youth Golden Jubilee Langki Bo Chongkyak Decoration de Mongla Nimong P Penge the 4 to 5 June 2022 Golden Jubilee Langki Bo Chongkyak ne Thanki Rebo Alala de show Atunuzrobo Alala Shimbe Shimbobo Laptiki Moyer Mi Kungbo Bedeke Laneng Chungelim Larabo Chungerabo Neshe Aren Rongde Minchiki de Tzedakde Hoshibo Chungkyakne Harbo Sakam de Mongla Hi, women master. Kenya chi sa kile promote ko hiya tsuji de how there is a date 4-5 June Golden Jubilee sa tahi but the la ju youth and women lecho kini sa unit robo ala mo ko ba chi sa ala kyak shmore de show ka je ala sa decoration ko ju tahi ba lela ko ju mo ba ni process na ha ju sa zde都不中强呢，自己 preparation 的时候，阿拉那些哈阿公不中强，当他们的情郎们去讲。